Horvat, vodimo vas do još jednog majstora od kuhače. Tomislav Kožić jedan je od najboljih zagorskih kuhara i majstor u pripremanju jela od tradicionalnih zagorskih namirnica na inovativan i maštovit način. U 4 godine čak je 3 puta osvajao titulu najboljeg na natjecanju Zagorski šef Štef, a zanet je ispekao u Parizu i Londonu. Preporučuje tipičnu zagorsku blagdansku gozbu. Tomislav Kožić tek je navršio 30, a već je izvršni šef kuhinje poznatog lanca hotela. Tako je Zagorec na čelu vojske kuhara iz uglavnom jadranskih restorana. Iako mladi za sebe ima 1000 sati u kuhinji i školovanja u Parizu, a ove godine i u Londonu. Poznati šefovi na svijetu kažu da je London kao rad za kuhare najnaporniji. Izbilja je tako. Govorimo o nekakvih 5-6 dana, tjedno po 16 sati, 18 sati, subotom do 19 ili 20 sati rada. Trendovi u kuhinji brzo se mijenjaju, kaže, ali on ne odustaje od tradicije. Mi imamo dobre mlince, dobar kruh, napravit ćemo dobru stvar od toga. Znači, ako je dobar kruh, mi ćemo ga napraviti još boljim. Dobra purica, mi ćemo paziti da se ljepše speče, bude bolje pečena, da bude kvalitetnije pečena, da bude bolje marinirana, pa ćemo koristiti neku drugu sol možda za soljenje ili nemam pojma, stavit ćemo svinjsku mast, stavit ćemo možda malo maslaca kod pečenja. Znači, te neke stvari, ali nemo odustajali od tradicije. Blagdanski stol u Mariji Bistrici tako ne može bez purice. Purica je vrh, to je neka kraljica svega i se uvijek trudimo od nje napraviti još bolje. Znači, svake godine radimo više jela od tog našeg domaćeg stvorenja i mi ju volimo. Prilog za to jelo je pire i krumpir, jedinstveno domaće kiselo zelje. Uz to ide, znači, našu domaću sarmicu smo napravili finu, domaće kobasice, pečenice i krvavice, naravno. Ne? I, naravno, jedan fini dimljeni kuhani buncek. Naravno, naši božićni kolači, tu kod nas uvijek neka tradicija tih nekih i salenjaka, malo rehnjače, makovnjače, s tim da mi radimo rehnjaču, makovnjaču u obliku puža, pa je onda perica. Mi to zovemo perica, to je uvijek za Božić, to je za Badnjak neka tradicija ispala. Valja vjerovati preporuci Tomislava Kožića. On je trostruki pobjednik natjecanja zagorskih kuhara, zagorski šef Štef. No nema dobre kuhinje bez dobrog tima, kaže. Njegov poslodavac već godinama ulaže u obrazovanje mladih kuhara i konobara. Provodimo program stipendiranja mladih učenika iz strukovnih škola, to je već nešto što se radi 6 godina i svake godine uključujemo i pružamo priliku tim našim praktikantima da rade poslije nekoliko godina i na taj način se oni regrutiraju, ostaju s nama jedan veliki broj i gradimo eto tako jedan jači i snažni tim. Tako je i mladi Antonio Ercegovac u stipendiju od 1000 kuna, a ovdje nakon mature dobio posao. Znači jedino šef sale je stariji i šef kuhinje biti su stariji od nas malo. Tako da biti sve glavne ove role, osim šefova držimo mi mladi stipendisti. Uskoro će biti 15 kuhara i boljih od mene, kaže Kožić. A svi će oni znati i poštovati nepce gosta i cijeniti tradicionalne namirnice, po čemu je Hrvatska, kaže, bolja od Londona.